Ka-journey, walahi mo sultihan pero tinuod ni. Daghan negosyo namatay, dili tungod walay idea, kundi tungod kulang og kapital. Dili tanan nalugi kay bugo, daghan nalugi kay nahurot ang bala. Kung naa kay idea pero walay bala, unsaon man nimo pagpakigyera? Ganahan ka mo negosyo pero kadalihok hunong. Mura kag sira-sira store kay kulang pang bayad sa stock, kulang pang bayad sa renta, kulang pang sweldo, o kulang pod pang marketing o ads. Unya, ang linya permi, sunod na lang ko mo scale kung naana ko'y kwarta. Kaila ka ni, ka-journey? Normal ra. Pero, delikado kung dili masabtan. Paminawa ni ha, idea, maoy mapa. Kapital, maoy gasolina. Bisag unsa pa kanindot ang mapa kung walay gasolina, dili gyud ka kalihok. Daghan bright ideas pero gamay ra ang nakaabot. Kay wala sila nagrespect sa kapital. Kapital, dili luho. Lifeline na sa negosyo. Daghan negosyo na tumba tungod ani nga mga bakak. Daghan nag-expect nga pwede ra magsugod bisan gamay ra kaayo. Pwede pero kinahanglan sakto ang expectation. Daghan nagtuo nga basta kusog halin, okay na. Dili kung walay reserve. Daghan nagtuo nga mangutang lang ko kung kinahanglan na. By the time kinahanglan na kaayo, late na ka. Remember this. Capital is not just to start. Capital is to survive mistakes. Ka-journey, mao ni ang types of capital you must understand. 1. Startup capital. Para makaliho ka, dapat na pangbayad stocks, pangbayad renta, pangpalit mga gamit o materyales, o pangbayad po sa permits. 2. Working capital. Gitawag ni nako og revolving capital. Mao ni ang pinaka-importante. Para mabuhi kada adlaw, dapat naa pang reorder, pang bayad payroll, pang emergency o pang bayad utilities like electric bill, internet bill o water bills. Daghan negosyo na startup capital. Pero walay working o revolving capital. Mao nang patay dayon negosyo. 3. Growth capital. Para mo scale, dapat naa pang marketing o pang ads, pang expansion o costs para sa systems. Ang growth nga walay andam nga sistema, delikado sa negosyo. Karon, paminawa ni kay diri daghan masayop. Ayaw pod palabi palit og stocks, unya ang stocks nakatambay ra sa warehouse. Kung nagtambay lang ang stocks, imong kapital nakatambay or natulog ra pod. Okay ra mag-buffer og stocks kung fast-moving items, kanang kusog mahalin og dali ma-sold out. Walay problema ana. Pero kung hinay ang lihok sa item, unya nag-stock ka og daghan, imong kwarta gipreso nimo. Mao gani trabaho sa owner nga i-identify unsa ang fast-moving items kay didto dapat i-focus ang kapital. Ayaw lang pod palabig daghan stocks nga maabtan na og 3 to 5 months usa pa mahalin kay dili na inventory. Preso na sa imong kwarta. Capital is not for growth first. Capital is for survival first. Naha ko'y nakita, nindot kayo og idea, nindot og branding, kusog sa sugod. Pero after 3 months, walay pang reorder, walay pang sweldo, walay pang survive. Dili tungod bati ang negosyo, kundi kulang lang og bala. Dili instant ang kadaugan sa negosyo. Ang unang muabot kasagaran, ang kapildihan. Ka-journey, paminawa ni ha. Ang negosyo, dili paunhanay sa pinakadako og damgo. Paunahanay ni sa pinakaandam og capital mindset. Kung kabalo ka mo respect sa capital, dili kadali mapanik, dili kadali mo give up, dili kadali malugi. Kung ganahan ka mo negosyo nga mulungtad, follow this page. I-share ni sa ka-journey nga nagplano pa lang mo negosyo. Comment capital kung gusto ka sa next episode ugma kay pricing. Ato hisgutan nga no dili pwede permi barato. Ka-journey, business is not just courage. Business is preparation. Trabaho,
trabaho ta kay bawal ta madriya. Ug ayaw kalimot, pasalamat ta sa Ginoo. Kay sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. See you ka journey.